Kilai teli ke school ke belami kemat ika riboy syaka state level superto mo khorjikop hanong ba Shillong kilai yok ban khori ka nam job aka final kabla long menta ka singi hamadan SSA Studium Shillong bat menta ki school kin sa yo ika lat ban mi kemat pat ika jela Meghalaya haka superto mo khorjikop kaban sa long hanong ba Delhi kitai ki school na riboy ke bela yo ika lat ban mi kemat ya ka jela shanong ba Delhi ki kentop ya ka Menken Christian Higher Secondary School kaban semi kemat haka under 17 ki Shinrang nangta ka Nongjiri Presbyterian Secondary School haka under 15 lember ka Christian Higher Secondary School kaman sami khmat ka under 17 ki kentai da ka jing ngau sarong bat ka jingkeman ka mensem nagaliang ka Riboy District Sport Association kala ai kublek kerpang ya giti ki light league school ke belami khmat ka Riboy chaka state level seberto mo khorjikop hanong ba Shillong ke belayo ban khore ka nam job tanong ko nga ai kublek di media belawan kan sini kan statement na office ng RBSA como Presiden jangka Riboy District Sport Association ni penpau ke jing movement ke crowd akan ke senam ajar asau hagaba kini ke champion state level superto kop ajar asau bagi tim na Riboy District borok likely layak menurut ke under 15 boys Riboy kalau job Persia ia ke West Borough Hills, Lai Way. Ke under 17 girls, ke Riboy ke job Persia ia ke West Castle Hills, Saulanap. Ke under 17 boys, ke Riboy ke job Persia ia ke West Janjia Hills, Lai Way. Kini baru live lagi tim. Minta kalau mikmat nak state dan secara national level, a New Delhi. Haka international tournament. Ni ai kumlei ya u district sport officer ubala penla ya kini ki team makin yo menikmat na kani kari boy ba ki jong badya ki staff jong ubaro na ka office jong uhi ibala trei sitom ban penurlong ya kani ka jing job badon bulan ni ai kubleiru ya kini di school harum kan Nongjiri Presbyterian Secondary School Nongjiri ka Christian Higher Secondary School Nongpo ka Menken Christian Higher Secondary School Berembong ya ki managing committee jong ki baro ki bala kitli ya ka lut ya ka sep ya ka jing lek jing wan jong kini ki kena bat ya ka jing penbiang jong ki ya kini tim apa kilai ada state level kunju ya kini hikai di bala don bentalang bat kini kena berkunjuru ya kini kita jong kini kena di bala ailat ya kini begini yo management ta hagi tournament ni ai kubleru ya ki coach baro live team kita ide iba penkre nongse iba kit borlang Kaluki bat iba kraubo simpli. Kalong sisya ka burong. Ka krau ya ka district ke jung. Mat ka diga sin ko nangkong kum ka district. Banglama ban job habaro likely kini ki kategori. Ban yo ban nikmat. Na ka ni district siya ka state, bat na ka state siya ka national level. Empat don menno-mennoru wa kum ka ni ka jung yo nam ka jung yo burong. Dan nama kita kalong tingkat red letter D ya dari Riboy District nak minta kena jing job dan buram jom kini ki light lagi team di bala ni kemat nak jelar lagi ni kunju ya kini ki team bro light lagi dia man ni kemat nak state bakin lab haru hari jelak kai akan national level dan ini kam ki yo bentar dia lab kai yang dia betul wan ya enam job ni melakukan dapat pau ya kajin suamu yo blade namar kani ke senam arajar artusau kai jarang kadru bagari ke senam ke bakum ka Riboy District Sport Association nidap sangko senam mangidon ro kajin mu bandrakhe ya ka Golden Jubilee Celebration ha kibenta kiba kaddu jong mulai Oktober jong no senam tegane kajin job jong kini ki live ki team ban mikmat nak Riboy ban menta ki mikmat nak state ban late siya ka
national level lalong siya kaburom ini nama ketiga senam hakba menghitung dari district sport min rake ya kajin hak sampai sedang jangka ni ai play ya dari district sport association kabala judan benta ladu kisnam kemangila sen ya ka nimla benklet ya kipor kabala lai kadon kahya kadon kakiu kata jinge dei batun dom pemya ke kam sport inda ya kaya senam nila sedang yoi ya kidur kedar ke jongka hakaba kini ki tim kilo nikmat nakadong ke jong lalong sa burong ini. Tulis dulu.